pag-ingon dito aniya nga akong gubon ning gamay nga kamalig, pulihan akong dako ug magtigom kog daghan pagyod diha sulod sa kuha nga tigumanan ug moingon sa ko sa akong kaugalingon paghayahay, paglipay, kaon, inom. Ano di ay before di ay papaday na sa kasinati di ay ana. Sa lang to na pagkaistorya may kwarta na siya. Pero wala pa niya ma-enjoy ngano man. Gusto pa niya mas dako nga tigom ug unya moingon siya paglipay, paghayahay, pagkaon, pag-inom ug buhatang tanan nga gusto nimo. Na imbis mag-enjoy yung takaana, di na ka ma-enjoy kay ngano man naghunahuna naman ka nga gusto kog mas dako. Imbis unta ma-enjoy nimo ang bike nga gipalit nimo nga makaingon ka nga yes, dahan ako'y bike. Salamat, Lord, kay makapasingot ako ani, maka-exercise na ko ani. Imbis ma-enjoy nimo na, dili nimo ma-enjoy kay magunahuna man ka samtang gasakay ka sa imong bike, lamia unta atog four wheels no? Ana. Imbis ma-enjoy nimo kay makapasingot ka, dili mo ma-enjoy. Ngano man, nagunahuna man kag four wheels. Ha? Imbis ma-enjoy unta nimo ang imong gikaon nga bulad. Lord, salamat gid sa bulad. Bulad kay gitaghan ko nimo bulad. Nga imbis asin unta akong sudan karon pero naa pag bulad. Wala nimo ma-enjoy ang bulad. Kaya nagunahuna ka, lami agad unta tong litson gid unta to bawi. Ha? Lami gid unta kung litson gid unta. Di ba? Mao na kung naa kay naangkon sa kinabuhi. I-enjoy na. I-enjoy ang imong kinabuhi karon. Niadto ka dito sa kuwako og na naglipay-lipay ka dito ang imong gihimo matay hugawa ning kuwako eh. Ha? Ugawa ning kuwako eh. Di na lang ko maligo eh. Bahala. Sige na kag ana ito panaway. Dagkag basura. Ha? Lami unta tog didto ko sa Australia ba no? O kadian na lang gud sa Boracay. Ha? Mas enjoy gid siguro ko sa Boracay ko. Instead na ma-enjoy nimo ang moment. Di nimo ma-enjoy kay gusto nimo nga mas katong yung nindot katong walay hugaw, wala kay makita nga hugaw, white sand tanan. Imbis ma-enjoy nimo ang imong napalit nga tsinelas nga kining Spartan. Gwapo, salamat Lord kay gaay kay Spartan bisag budagan po kani murag lisod gini sa bitason. Pero pagpalit mo mag Spartan, matay kahiya po dani oy. Murag mas lami gid unta sa utog habayanas pa no. Ha? Di mo ma-enjoy. Tungod kay diskontento ka just like aning tawhana nga naa naman say mga abot. Na sa mga ani. Pero nagtanom pa sa daghan para mapuno ang iyang budiga ug wala na inigo nga kabutangan. Ug unya mingon pa siya nga kung mapuno na ni tanan, do na nakoy dako nga tigom. Nga igo sa daghang katuigan, mingon ko sa akong kagalingon pagpahay